imijyi ya Toronto, New York na Washington DC kuwa gatandatu tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi yagaragaye mu mijyi ifite umwuka wanduye kurusha indi ku isi. Ibi bikaba byatewe n'imyotsi ikomeje guturuka mu nkongi z'umuriro ziri kwibasira Canada. Ubuyobozi bw'inzego z'ubuzima bwaburiye abaturage kugabanya igihe bamara hanze. Ibi birakorwa kugira ngo birinde ingaruka z'imyotsi ku buzima bwabo. Raporo nshya iragaragaza ko Canada hari inkongi z'umuriro zisaga 955. Izi nkongi zikaba zigikomeje kwiyongera. Hafi 200 muri zo zikaba ziri mu ntara ya Ontario no muri leta ya Minnesota. Muri Amerika hari inkongi zirenga 12 zikomeje kwibasira ubuso burenga hegitari 29. Ibi n'abayobozi bakomeje kuvuga ko ari ibihe bidasanzwe kandi bikomeye bitigeze bibaho, ariko kandi guhangana nabyo ngo nibyoroshye. Mu majyaruguru ya Ontario mu gace kitwa Namayigo, Sigaguna, First Nation, inkongi z'umuriro zangije ibikorwa by'abaturage bikomeye, aho abaturage bahungishijwe hakoreshejwe amato mato. Ni mu gihe kandi umuriro ugeze hafi y'ingo zabo, bimwe mu bikoresho by'ibanze ndetse naho bari bafiteho kuba hakaba hafashwe n'inkongi y'umuriro. Nubwo nta muntu wapfuye cyangwa akomereka bikomeye, abaturage bavuga ko umudugudu wabo washinwe hafi ya wose n'inkongi y'umuriro. Abahanga baravuga ko ubushyuhe bukabije, imvura nke ndetse n'ubutaka bwumye ari byo byatumye inkongi ziyongera muri uyu mwaka. Ikindi ni uko umwuka ushyushye ufunze mu kirere, heat dome, utuma umuriro ukwira vuba, kandi uyu mwuka ugatuma iyi myotsi imara mu kirere igihe kirekire. Amashusho yafashwe na satellite yo akaba agaragaza ko uyu muyaga uri gutwara imyotsi iva muri Ontario ukayigeza mu mujyi ya Toronto, New York, Boston ndetse na Washington DC. Ku rundi ruhande, ikigo IQ Air cyatangaje ko Toronto, New York na Washington DC arizo zifite umwuka wanduye cyane ku isi kuwa gatandatu tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Abahanga bavuga ko iyo myotsi iri mu duce duto cyane tw'umukungugu PM2.5 n'ibindi bihumanya ikirere bishobora kugera ku bihabika byangiza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryo rikaba rivuga ko iyo myotsi ishobora kongera uburwayi bw'ubuhumekero, uburwayi bw'umutima, impyiko ndetse n'amaso, cyane cyane ku bana, abasaza n'abandi bafite indwara zidakira. Mu bice nakubwiye bikomeje kwibasirwa n'inkongi y'umuriro ndetse binakomeje kugeramo uyu mwuka wanduye, abaturage basabwe kugabanya ibikorwa bikomeye bakorera hanze. Basabwe ko bakwiye kuguma mu nzu ndetse bagafunga amadirisha yose kandi bakabikora neza. Basabwe kwambara agapfukamunwa ka N95 cyangwa KN95. Ayo mabwiriza agiye hanze, abaturage basabwe kwihutira kujya kwa muganga igihe bagize ikibazo cyo guhumeka cyangwa uburibwe mu gatuza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashinje Canada kutita bihagije gukumira inkongi z'umuriro. Anavuga ko ashobora gufatira Canada ibihano by'ubucuruzi kubera ingaruka z'imyotsi igihugu kiri guhura nazo. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Intebe wa Ontario yitwa Langford yamusubije amusaba kohereza ubufasha aho kwinubira ibikomeje kubabaho. Yibutsa ko Canada nayo yagiye ifasha Amerika mu bihe by'inkongi ndetse n'ibiza bitandukanye. Abahanga bavuga ko ubusanzwe imyotsi ituberiza imipaka y'ibihugu, cyane ko umuyaga ari wo uyiha icyerekezo ushaka. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bavuga ko imvura iteganyijwe hamwe no guhinduka kw'icyerekezo cy'umuyaga bishobora kugabanya imyotsi mu minsi iri imbere. Icyakora bavuga ko ibyago by'inkongi bizakomeza kuba byinshi muri Ontario, Quebec ndetse na Northwest Territories kugeza mu mpera z'Nyakanga ndetse no muri Kanama. Abashakashatsi nanone bavuga ko nubwo inkongi z'umuriro zisanzwe zibaho mu mashyamba ya Canada, impindagurikire y'ibihe iri gutuma inkongi z'umuriro ziba nyinshi kandi zikarushaho gukaza umurego. Ubushyuhe bukomeje kuzamuka ndetse kandi n'urubura rukomeje kugabanyuka, akaba ari bimwe mu bikomeje gutuma umuriro ukwirakwira ku muvuduko mwinshi. Ku rundi ruhande, miliyoni z'abaturage batuye mu bice bya Great Lake, North East ndetse na Middle Atlantic muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje guhumeka umwuka wanduye uri guterwa n'imyotsi iva mu nkongi z'umuriro zikomeje kwibasira igihugu cya Canada. Abashinzwe guteganyagihe muri ibyo bice bavuze ko imyotsi idateganya gushira vuba, cyane ko inkongi nyinshi zikomeje kwaka nta kimenyetso kigaragaza ko zizazima vuba. Bob Oraveke, impuguke mu by'iteganyagihe muri National Weather Service, yavuze ko iyo myotsi ishobora gukomeza gukwirakwira nibura mu cyumweru kimwe cyangwa kirenga, ibyo ngo bikazaterwa n'icyerekezo cy'umuyaga. Ni mu gihe kandi muri Chicago ubuyobozi bwashyize hanze itangazo riburira abaturage ribabwira ko umwuka uhari utameze neza. Bukaba bwaratangaje ko imyotsi izakomeza no mu mpera z'icyumweru. Si inkongi zo muri Canada gusa ziri gutera uwo mwuka wanduye,
cyane ko no muri leta ya Minnesota hari izindi nkongi z'umuriro nazo zikomeje kugira uruhare mu kongera imyotsi. Raporo yashyizwe hanze na Canada Intelligence Forest Fire Center ku munsi wo kuwa gatanu tariki 17 Nyakanga ikaba yaragaragaje ko kuri uwo munsi muri Canada hari hamaze kugaragara inkongi z'umuriro zisaga 897. Ni mu gihe kandi muri zo 202 nta bushobozi bwari buhari bwo kuzigenzura. Izo nkongi zibasiye ibice birimo British Columbia, Yukon, Alberta, Northwest Territories, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, muri Newfoundland, mu gace ka New Brunswick, Nova Scotia ndetse no mu birwa bya Prince Edward. Mu ntara za Ontario, Quebec na Northwest Territories niho hari hibasiwe cyane kurusha ahandi kuri iyo tariki. Hakaba harabaruwe inkongi zirenga 180. Izo nkongi nazo zikaba zarakomeje kwaka ku munsi wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Mu gihe kandi muri Ontario honyine abayobozi b'intara batangaje ko bafite inkongi 191 zakomeje kwaka guhera ku munsi wa gatanu. Muri izo nkongi 191 muri zo 81 nta bubasha bari bafite bwo kuzigenzura, bari out of control. Mu gihe kandi 88 zirimo gukurikiranwa, ibyo bita under observation, babashije kuzimya 11 muri zo. Mu gihe kandi 11 muri zo bakomeje kuzigenzura. Kubera ubukana bw'izo nkongi, imiryango ituye mu bice 10 yamaze kwimurwa, indi nayo iri mu nzira ikurwa hashobora kwashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abashinzwe kuzimya inkongi barenga 150 bari ku rugamba, barifashisha imodoka zizimya umuriro, indege zisuka amazi ndetse na za kajugujugu. Abahanga bakaba bavuga ko mu gihe cyose izi nkongi z'umuriro zaba zikomeje, imyotsi izakomeza gukwirakwira muri Canada na Amerika, ibizakomeza kugira ingaruka ku buziranenge bw'umwuka ndetse no ku buzima bw'abaturage. Ibihe by'inkongi y'umuriro muri Canada byatangiye buhoro buhoro mu mezi ya mbere y'impeshyi, ariko kandi ubushyuhe bukabije bwatumye inkongi zirenga 3540. Ubwo twakoraga ikiganiro, ubuso bungana na hegitari hafi 3,000,000 bwose bwibasiwe n'inkongi y'umuriro. Muri izo nkongi 890 zakomeje kwiyongera. Inyinshi muri izo nkongi zashyizwe mu cyiciro cy'inkongi zitateguwe, aho zikomeje kwangiza cyane mu duce twa Alberta, British Columbia ndetse na Ontario. Kugeza ubu ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, biri kugirana ibiganiro n'abayobozi ba FIFA ndetse n'abandi bireba bareba ko iki kibazo kitazabangamira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi uraba ku cyumweru tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi, ukabera hafi y'umujyi wa New York City. Imijyi nka Detroit, Chicago, Washington DC ndetse n'umujyi wa New York niyo ikomeje kwibasirwa n'umwuka wanduye cyane. Mu butumwa, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social, yagize ati: "Turimo kuryoza Canada kuzita ku mashyamba n'ibimera byayo mu buryo bukwiye, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatewe umwuka wanduye mu buryo butari ngombwa, umwuka uhumanye kandi utari mwiza ku buzima, aho ubuziranenge bwawo buteye akaga kandi butakwihanganirwa." Trump yavuze ko azahamagara Minisitiri w'Intebe wa Canada Mark Carney kugira ngo amusebe ibisobanuro ku by'isi uburangare bw'igihugu cye, ndetse kandi avaho Canada yateje igihombo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kidashobora kurarwa kubera uwo mwotsi ukomeje kwibasira bimwe mu bice bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti bakunzi twabanye muri ikiganiro, naha tugisoreje. Ndabashimiye cyane.